Om Swastiastu, Sidirastu, Tatastu, Astu Swaha. Om Sahana Bawantu. Inggih idadaning para pamiarsa ring dijaja pada melinggih. Rumasa angayu bagia paritusta manah titiang. Duaning kantonake para pamiarsa angga paikatan pesemetonan para jana. Sani mepikarsa mara titiang ngawanin malih sapunapi pakem-pakem utawi parikrama sani ketah ke bebawasan alaki dampati rabi ritat kala jagi medarma swaka utawi mererasan kadia sapunika. Pinirian jagi aturin titiang ida dani sarang sami bahasa basita wenten kekalih. Pinirian jagi aturin titiang bahasa basita sane dahatin singgih pisan. Malah bos-bos wawang lantur jagi aturin titiang ida dani sapunapi bahasa basita sane ketah ke bawas ke para. Yeneng bawasang mangkin indek pemargi medarma swaka utawi mererasan. Sang purusa ritat kala sampun jumujug genah sang meraga perdana, ring purin sang meraga perdana. Indek linggih rian aturin titiang ida dani sarang sami. Mangda pada tata sauninga. Duaning sang meraga purusa, maha kulina purusa, angga semeton purusa, jagi ngerauhin puri utawi genah sang perdana, patut melinggih ring tebenan. Duaning bahasa basita jagi pamrih katia semunikan. Allah ngeraga rien ring tebenan bangyang sang meraga perdana semeton perdana sani melinggih ring luanan kadia sapunika. Sani sering sampun margiang ditang kadia sapunika. Sejabaning para nantering para satria, para agung nika mentiosang malih linggih kadia sapunika. Pakde sapunapi pemargi ritat kala sang meraga purusa sampun jumujug sampun rauh napak cokor irika ring genah sang meraga perdana ri sampun yang melinggih tan sampun yang mekebat aris inti upakara bantan pengraos kata. Nah niki yening akeh piragi titiang sira patutnya sane ngastawang indek pengastawan upakara nika pade. Yening presida beceng janika sang meraga purusa sane mata indek napi patut nika sane patut ke astawang ring dane jero mangku indek ete-ete bebawasan sampun napi. Raris sesampune dane jero mangku puput ngastawang mina kadi aci due wawu kerinin antuk bebawasan kadi sapunika. Malih wenten petaken siapa sira sane nyangre rien pakde dan raris petaken. Inggih. Patut sane nyangre rien sang kulina maha kulina semeton saking perdana. Sapunapi atur-atur pengaksaman utawi penyuagata pengaksama saking sang meraga perdana tan kadia sapunika rien. Inggih kawitin tidang mangken. Om Swastiastu. Inggih idananing para penglingsir peragayang purusa lanang istri sarang sami sane dahat mustika yang titiang. Rumasa angayu bagia paritusta manah titiang. Tanpa danan kara raris tanpa jumuga, tanpa danan kara raris jumujug. Presiden napak cokor kiring genah titiang. Yeneng bila kangkat pinunas titiang, sapa sira dados saking dija utawi mawiwit saking dija. Napi prayojana due utawi tetujon due ngerauhin titiang. Semang kadia sapuniki. Kadia sapunika penyangre rien. Duani winten petaken sapa sira sang nyangre rien. Pasti ke pasti sampun sang meraga perdana. Sampun kita raris kacawis raris antuk para penglingsir saking purusa. Inggih idadaning para paikatan pesemetonan perdana lanang istri sarang sami sane dahat pisinggih titiang. Rumase angayu bagia paritusta manah titiang.
Mejanten sampun sangkaning pangenan saha amin tesih karunia ida sang yang prama kawi. Saha dahating pramaledang ida sang adi karana pandita luweh sang meraga sulingih. Ngemas wirya pangoroh merupa warasuti ala ayuning dewasa. Presida raris titiang ngerauhin para penglingsir rahinane mangkin. Sepengerau titiang rahinane mangkin boja jawenten kekalih tetiga nunggar ari rau titiang sekadi mangkin. Pamekas ngetut buri mina kadi pesado ipun pianak titiang sane mawaste made sudira kadi asa penika. Ia tu kocap keliput dening rasa lulut kapi tresnanipun saha kaiket dening satieng sana semaya kedah manahipun mangda presida mesanding linggih metamu tangan alaki dampati ragbi rengo kedue sani mepesengan I putu Ayu Sasuti patut kocak keputra antuk bapak wisada saking ibu nida putri Arini kadia sapunika. Nika kemawin sekadi mangkin tanpa danan kara raris nadak sara titiang ngerauhin para penglingsir pamekas jagi ngadungan kapitesnanipun sareng kalih. Paswecan para penglingsir sani lungsur titiang kapi tresnano kedue sani tunas titiang mangda presida sekadi atur titiang sani wau mangda presida pisanipun matemu tangan masanding linggih alaki dampati rabi kadiasa punika pisan nunggal raru titiang sekadi mangkin sekadi purun persangga ngaruara titiang ngaruara linggih para penglingsir sekadi atur titiang wau ngadungang pisan kapisnanipun sareng kalih. Inggih kadiasa punika riyen atur-atur titiang setepung pinarayuta tanhana singsal kadiasa punika pisan. Duaning wenten pitaken nap saking dija titiang napi tetujon titiang. Titiang mawiwit saking Banjar Tampak Gangsul wastan titiang Made Sugiarte. Nah tetujon titiang sekadi wau atur titiang sampun didedani sareng sami. Mangde dedane tata sauninga sani nyarengin titiang bebawasan rahinane mangkin sani wenten ring kiwa tengan titiang bojaja wenten tios raman titiang aden titiang sani patut anggen titiang kakang ari kadiasa punika. Inggih kadiasa punika riyen presida antuk titiang ngawen tenang atur penyawis kadi pitaken para penglingsir peragayang perdana. Kita demun makin majeng ring pamiarsa kadiasa punika sampun perdana sampun metaken purusa sampun nyawis sani mangkin sesampune penyawis saking sang meraga purusa malih saking perdana mangkin sapunapi atur-atur sang meraga perdana ring sang meraga purusa kadiasa punika sapuniki pitaken malih saking sang meraga perdana. Inggih dedani para penglingsir yen yang taniwang antu titiang sepengrau para penglingsir paiketan semetonan purusa sarang sami sampun ledang arse ngerauhin titiang boja jawenten tios jagi pamekas ngadungan kapisanan kedue ring okan titiang ten kadiasa punika. Indik sayu wakti pisan indik pemargi kadiasa punika titiang ten purun saya waktu titiang sani ngawaipun sani titiang sani meduipun sakimon indik pemargi sani ngemargiang sani jagi ngemargiang gereh asta asrama mangda titiang pulih dumun meparitas-tas metaken ringipun mogi-mogi pikarso kedue pikarso para pengisir presida raris okan titiang nagingin kadiasa punika pisan sani mangkin titiang jagi nunas galah bos-bos jagi sekadi atur titiang wau bangyang titiang meparitas-tas dumun kadiasa punika. Ibune jerit je piana panak gelah ni ada tatamu saking Tampak Gangsul mempikarse jagi ngadungan kapisanan okan dane ring pianak gelah. Muga jerit anggar piana enten sampun sang meraga perdana tenten dumun. Raris ibune atau sira sinalih tunggil saking keluarga perdana sampun yang ngesengin okane pianak ni gitu.
Tu mau mai malu tu ni ada penglingsir, ada tamio saking dapat gangsul, mai jadi ni melinggih negah. Rau sampun okan ni kinten lah upama ni ke. Nah sesampun sang meraga istri rais melinggih tan sabda wajeng mangkin wenten saksi saking pruse saking wenten saksi saking perdana. Madaken mangkin nak lingsir ni sira aja sinalih tunggil kentan sane pinaka wala penyeledi mataken rengokan dane. Tutu ni ada tamyu kenal tu aja ni no bagus genjing ni kan kenten upami. Kenal ni ke Pak dan ngenten di dumun. Wenten tel baos dane jagi ngadungan kapidesanan kandane ring putu mando preside mesanding linggih matemu tangan alaki dampati rabi menjani putu engken ker preside karena gingen pikarsan nak bagus genjing nene tang kentan upami sambil mekedek pun ada nih ke apa jadi nak aji atau bapa tan je kemialangin nak tresna tan je pelih menaji atau bapa mialangin nak tresna pelih ya kan putus ane kepung kerokas ane ke ngabes nggih titiang sampun saya aga bapak jagi nagingin pikarsan tunangan titiang niki kentan lah dumun dan dumun nggih kan kentan ya dumun sampun yen dados atur titiang sampun sat make matemu tangan niki sampun nemu gelang ketan bos kadi mangkin. Nah raris malih matur raris keluarga saning walanin bebaosan puniki saking perdana. Inggih idedane peragayang puruse sareng sami sani dahat mustika yang titiang. Menawi teu dedane sampun miasayang sareng sami. Suece pemargin idedane labda karya sida sidaning don. Indik pikarsa duwe raris pianak titiang sampun. Piar sayang sareng sami sampun persida jagi nagingin minda kadi pikarsana kedue. Duaning sang meraga lanang sang meraga istri yen bawasan titiang nirgama yang titiang tan pendah tulia kadi bebawasane sekadi punyaan tiying kenang kedemun. Buku lawan soco sampun metemu menawi tewenten jagi baos malih sane ketiba ring sikian titiang mumpung titiang sampun keluarga titiang riki mepupul mande persida titiang nyawe sapun api pikarsa duwe sesampune sang mekakalih sampun nagingin kadiasa punika pikarsa kedue. Malih mangkin sang meraga puruse ngawenten ngatur-atur malih sekadi wau. Inggih para penglingsir angge paiketan pesemetonan perdana lanang istri sarang sami sane dahat uang yang titiang kadiasa punika. Rumase jenar garjite santuste mana titiang. Duaning oko duwe kapi tresnana kedue pas wecan pada penglingsir sampun siwi titiang kadiasa punika eman titiang pas wecan pada penglingsir. Inggih moge-moge nenten-nenten kapi alang kapi hambeng duaning saking paiketan pesemton perdana mataken napi menawi teu wenten baos malih. Kadiasa puniki atur titiang malih ampura. Mogi-mogi iriki ring puri duwe ring jero duwe nenten-nenten kapi hambeng kapi alang. Titiang sampun poleh pedaya tangke ring ide sang adi karana pandita luweh sang meraga sulinggih. Dahating prameledang raris ide mapai cawiryo panguro waras tuti ale ayuning dewasa. Malih tigang rahinda ngawit mangkin kadiasa punika radite somo klau kadiasa punika. Sawetara dauh galah jam dasa kadiasa punika. Titiang paiketan sepetonan titiang saking Tapagangsul. Jagi ngaru-aru linggih para pengisir malih. Kalau rika titiang jagi ngamet ke duit. Ngambil kadiasa punika. Yening bilih kangkat pinunas titiang duaning titiang kapi ameng ngantuk galah kadiasa punika. Titiang tan je purun persangga tan yang nganduten derste desa mawa cara sekadi mangkin. Manah titiang sampun pigum titiang sareng sami.
Ritat kala titiang jagi ngamet o kedue kaduluran nanti jauman kipat bantal kadia sapunika pertemuan pewarangan kadia sapunika. Sesampun dipupur raris bebawasan punika raris wenten atur titiang jagi nyarengin ritat kala titiang jagi ngamet o kedue napi malih galah katur kepice raris titiang jagi nedunin perjuru adat lan dinas wenten bebawasan seni ketah ke bos rasa rumaksa bebawasan serah terima bos kadis sapunika. Raris sesampune pupur raris bebawasan pananding purusa lan perdana manah titiang manda sepisan. Sang mekekale jadi peda ayat tangkel ring merajaan duwe ring sangah duwe mangda sang mekale peda ayat tangkel nunas wara nugraha pengeras titi kadi asa menika sang mekekale ring penglingsir duwe yang guru kadi asa kawit yang duwe riki ring merajaan duwe pamekas tetujon titiang dumegi sang kaning pangenan saha amin tesih karunian ida sang yang pramekawi sani melinga-melingih riki ring merajaan duwe loro ning tunggal sang laki dampati rabi puniki pacang presida amanggo Soekerto sante kadia geming prayojana rauh kapung korokas kadia sapunika pisan atur-atur titiang tetujon titiang malih tigang rahina ngawit makin inggih kadia sapunika atur-atur titiang sani mangkin durus bawasang dumun ring sementara sependue napi wenten kapialang kapiameng titiang ten purun nganuten dreste desa wong wacara sekadi diki sapun napi patut titiang sampun pasti saking tinut yen bawas titiang gegonjak tegal membudi toya raris titiang niki sapun napi je pemargi sekadi dika nika sani angin titiang titi lan pengancan nika sani pacang siwi man titiang anggen titiang gegula sepat siku-siku kadia sapunika baos sang meraga atur sang meraga purusa. Sani mangken malih ke cawes nak kentan bolak-balik niki malih ke cawes untuk perdana kentan. Tan pura-pura ya mangken keluarga sang perdana maitungan. Oh kentan kene Pak beli adi mo bentlon kene panak ke jemaah ken nang ada mirip kapialang kapiameng dijel mirip di semeton raga nyama raga di pura mirip kan madong ya sampun mangkin nah menyawis milih sira ibu nih atau sira aja nih ke peta ipa sira aja tan ya beli tan ya nah mampun ya kenten picani de sang meraga sulingnya tapi mennya terima mantan ya tan ampun penyawis saking perdana saking mawon wenten sane titiang nunas galah kadia sapunika ring ungkur-ungkuran puniki ritat kala wenten pengambilan ngamet pinet kadia sapunika titiang memanah jagi ngarianinipun Banten oton ya diastun enten tegak oton malih tigang rahina malih pidan titiang nyinayang kapi tresnan titiang anggenipun yayah rena sane ngopo pireipun saking cedik saking alit yenten malih tigang rahina kadia sapunika. Dan makin atur sang meraga perdana. Raris tan mataken malih sawetara dao galah jam gede jagi ngamet utawi ngambil pianak titiang. Ya manut sekadi mas pangandika galah seni besik sawetara dao galah jam sia dan patah nika. Reditat kala titiang jagi ngamet o kedue sekada atur titiang mangde uding pada penglingsir malih titiang nunasang ring pada penglingsir wenten pari dab-dab titiang pakingken titiang lacer-lacer titiang ri sampunin o kedue sang bekale ring pianak titiang napak cokor rike yen nganuden dresen titiang jagi ngarianen ipun napi sadana wastane sayut penampi kadi asa penike menawi teu wenten ngemargang galah malih tigang rahina yen wenten galah wenten pican bawaside waras tuti ala yunang dewata ida sang meraga sulinggih sepisan manah titiang jagi ngarianen ipun upacara pebiakalan seni ketah ke baos natap sesayut ardena reswari kadi asa punika nika sawetara sampun jam 10 jam 11 masanakan bos-bos ngelantur sampun tambis-tambis lintang parwata dau galah jam kalih
munggah sampun sam kekalih jagi natap pewidi widanan utawi pawiwahan kadya sapunika pisan. Nah nika dudonan acara titiang ngamet, mangta jajau mantipat bansal, pertemuan pewarangan, mami tangsan maka anak alit sesampun ni jumudog genah titiang wawinten sayur penampi pebiakalan api japan nika sekadi atu titiang kadi asa punika dumun pari dab-dab titiang lace-lace titiang manut sekadi mas pengandikan ide sangadi karana pandita luweh sapunika pari dab-dab titiang sanewaken durus sapunapi pemargin yang titiang ngemargiang kadya sapunika menawi tewenten sane singsal malawi sane nyalit arse menawi ring sejeroning angga sarira duwe ring ere daya duwe kadya sapunika. Nah enten bawa sang meraga perusa malih kacawis antuk sang meraga perdana. Inggih yen kadya sapunika memargi napi malih sampun pican ide sang meraga suling nggih titiang tan sampun purun. Durus sampun margiang titiang sampun sayaga jagi nyuegate nyangre sepengerau ide dane dawuh galah jam sia kadi baos duwe sane wau. Enten mantan bebaosane enten. Nah nika tan wau sanes wau sampun bebaosan pemadikan Darma Swaka utawi mererasan. Nika dahating singgih pisan. Nah benjang-benjang pungkur jagi aturin titiang sapunapi basa basite ritat kala jadi ngamet tios malih niki. Tan panjang malih sekadi wau untang ni pisan tan di Darma Swaka. Oh lali titiang wau lali titiang. Ri sampune adung kapitasnan anake alit sareng kalih. Niki sampun wenten acara sane kebos matukar cincin. Napi suksemani matukar cincin. Nyih nayang sang mekekali sampun adung kapitasnanipun sareng kalih. Pinake niasa semerti sampun adung kadya sapunika. Niki ali-ali saat maka pinget kadya sapunika semerti sesawen kadya sapunika baos kadi mangkin. Sepisan titiang jagi sesampune raris matukar cincin ngelantur malih jagi titiang kedah manah titiang bedak manah titiang ring sang meragaya akhirana pemakas ibu ni dane oko duwe ring anak alit saat maka sane sampun persangga jadi angen titiang mantu jagi titiang mabuat sane ketah ke bos basan pupur. Rene jadi jaban ke bawah basan pupur yang dipuri di jero ketah ke bos Raja Peni Raja Peni kadya sapunika nggih basan pupur nika Raja Peni, Raja Panomah nika akeh bawa nika basan pupur nika Syekh Belus nika Raja Peni nika Raja Panomah nika genten kadya sapunika. Nggih kadya sapunika riyen mugi-mugi presiden rari sidadane sane ngarsang mande wawan titiang malih sapunapi pakem-pakem parikrama bebawasan alaki dampati rabi sane ketah ke bos Darma Swaka. Benjang pungkur jagi aturen titiang malih idadane mugi-mugi nenten-nenten kapiameng wenten titiang galah jagi aturen titiang idadane ritat kalau enten pitakian sesampun empat adung dikat kara ngambil di ada pade di ada acara serah terima kengken bahasa pasite misi tukar cincin misi basan pupur kengken bahasa kengken satu anak tukar cincin kengken satu anak ngemang basan pupur dan kengken bahasa basite nak serah terima pantaran yang perjuru adat lan dinas dan kentan ya wenten malih nggih benjang-benjang sampun sepisan mangkin. Nah sane wawun ke aturin titiang sane singgih pisan. Malih bos-bos jagi aturin titiang mumpung enten galah sane jagi aturin titiang duaning pade bos tegah bahasa pade sing dadi bahasa kepare sane madya biar mudah dimengerti kita. Nggih malih bos aturin titiang. So patutne yen indik Darma Swaka genten ke aturin titiang ida dane baosang dangan gampang pisan nika saking monten cengkok bahasa basite yang sampun menguasai perbendaharaan bahasa kijo lekok ni ke dados kintan. Sekemon yang rereh pakam ni saja ni ke sane baos kepara dia nak dangan pisan. Makin sepisan aturin titiang dedange panjang titiang matur mandem tan benyang pungkur malih duang ni titiang pelih galah. Sapun niki kasar titiang matur sang meraga purusa sampun napa cokor sampun roh ring genah sang meraga perdana.
sampun astawang niki Banten Pejati kita kedemun kasar yang matur madya niki. Tan sampun astawang sampun puput dane jero mangku ngastawang da aci duwe niki. Tan samat sare mangken ring Sang Perdana mangken dumeng sarah akeh genan ngraon titiang mendadi bentiang ide nyen dadi nak uleng dija nak nguda mai jak liu. Pangmelah bentiang pangda jak cangkah cumangkah titiang tanro tiang dados tak kendan bahasa demen Sang Perdana gitu. Sampun bejawab mangken jak Sang Purusa alon ke. Kene Pak tekan tiang me jak liu deng pak nah ni je panak tiang orang demen kenokan Pak ken panak Pak. Menjadi mendadi mentiang ide pasuecan Pak aja ide tiang kapitesnan okan Pak sane tunas tiang mande nyidang pun ala kirabi mekurana sapunapi antuk nah, kan gampang nih genten. Malih sama kentan tak biasa. Nge men sampun ni kentan tiang napi men malih nak iya ka ngaba di menek-menek ngancane tiang angin nak duo jakti je tiang seni nguboi pun ling cenik mangkin tan naipun tiang unas galah jadi pangman gitu tiang bertakon jak anak tiang kengken karang kentan. Akone ampun tu ni ada nak beli tampak gangsel orang mai ke ngidih kena tu engken tu kesanggup ke ngisen nang kayu nak kena nak ane lanang ni bagus genjeng ni nana. Nge nyedang tiang Pak nak sampun suwe tiang mentunang mentani wang tu tiang sampun nang limang warsa okay. Tan ni dap ni ko malih petaken nen ke sing keluarga Perdana. Oh nge napi men malih oh sampun jepirang sarang sami. Sampun pianak ti tiang sampun nagingen pikarsan ko duwe napi menten wile gitu. Yen biasa ken Sang Maraga Purusa atau Pak deman sajan kena tiang Pak. Jak dija kadan ring swarga ring siwo dwara genah tiang keledangan Bapak gendan. Tanah ten basa basi ke Pang Purusa alon ke. Yen takon ke Sang Maraga Perdana. Nah mangken sampun oke duwe sampun orang panak raga sampun orang demen pianak tiang sampun orang demen apa mirip ada satu bien aken tan aten kasar. Bien nyatu ane mo anin ke demen saja naten tiang Pak. Misi men kena tiang men kena panak tiang. Kalau kini nah mudah-mudahan ini saya ngadalang apa-apa yang tiang man jaman nunas kini ida peranda sing sulinge bin telun jane wo dah kurang lebih jam sia tiang kemai bien gitu loh ada pangada nak nyangre kalau dika tiang jagi ngambil lo kedua mudah-mudahan saya adalang apa sepisan kena tiangnya cepok tiang karena dua ni tiang joy ni cepok tiang karena ngaba napi ada ni jauh mantipat bantal mami tiang nak kalit nunas pengeras titi ring langit-langit duwe ring kerajaan duwe gitu. Kesar gen atuh ye ning ngandut dreste tiang aten siman tiang gitu ke. Sima dreste desa Kalepatra desa Mawacara patun ke sima patun ke titiang jagi nedunin perjuru adat titiang sama klian dinas titiang. Kalau dika jagi wenten acara seni ketah ke bawah serah terima. Saking diki dumun penglingsir duwe nyerang titiang klian tidak perjuruan titiang sana nerima. Nah kenten nah gampang nih ke menderah nih ke pakem nih ke halo saja. Yen sampun suwe ratene jam terbang nih ke bau kemang kedek-kedek kenten napi adane bahasa basita kenan. Nak medharma soaka nih ke nak rerah alih-alih yang dite bahasane kengken. Petakena kengken jawabane kengken nah kenten. Nggih kentan numun benyang-benyang bungkur nah ampun aturin titiang gampang nih kadia sapunika tan winten ruwet. Tan winten ruwet sakimaon bahasa-bahasa titiang sane singgih wau nika dados apaleng dumun sakimaon bahasa nika nak patutnya jiwa sesampune apal bahasa basita pemabah kengken bantang kengken pemuput kengken. Nah kenten ke jiwai radis angkun jiwain ke hayati wau metaksu. Mencak hafal saja nih ke hilang taksu rare nak gentan nih ke gentan. Nggih gentan numun atur-atur yang benyang bukun ngilih dua niki akeh je tiang pole WA niki mang de pade ngai nak konten bien ngesap-ngesap tiang kengken pakem nek gentan. Nggih titiang sampun ngaturin galah denane kadia sapunika sampun sedeket. Inggih denane para pamiasa ring dijajah pada melinggih kadia sapunika presida antur titiang ngawen tenang pengening-ening sapa aji penyuaga tur indik-indik pemargi ritat kala jagi ngawen tenang bebawasan ala kidam pati rapi. Sani mangkin mangde make wasana ngatur make perlinan ngatur puputang titiang antuk para mesanti om santi om suksema